So buta hangu va ku spona na xikombo xa radio trend leyi na sweswi na ha chuwini hi liya ya loya wo nghena mall a nga mbalanga loko va n'wi vutisa a ku i tradition ya ka vona swa ha n'wi chavisa buta hangu hangu mkwebo hangu mkwebo i chavisa yini hangu i chavisa hi lava vo ya mall va nga mbalanga hi leswi a nga swi vekisa ni vone ku na xifanisi xin'wana nga xi rhumelela eka social media tolo xona xixiya se kasi hangu i lava ku swi ku lowu ya mbala gondzo leriya ra Kaizer Chiefs leriya ra timhondzo a nghena mall phela na rona gondzo leriya va nga ha va ku tlherisa ku tlhela na hi laha tihomu la phela a ni ri va ri te i nga ku ti i homu vo tlha va khoma na vuvuzela hey wa tiva valandzeri va bobi mitahungu mina leyi ni nga ni khoma kahle ni nga yi landzelela ngopfu hi liya lockdown level 2 na mina yi landzelerini liya DJ Saito yena a ku trend ya mina ya vhiki hi loko ku va ku swi nga endleka eka level 2 kumbe level 3 swa ha ni hlamarisa swinene se buti helmen va ku dalimpofu hi vona a nga va endlela vhiki trend ya mthokozisi ntumba mara ni borhiwe hi loko va nyikiwa bail ya 8,000 namuntlha leya dalimpofu kumbe xana leswi ni nga swi twa swin'wana swi nga vulavuriwa hi yena hi ku a nga kombanga nhlonipho loko a karhi a vutisa holobye Private Gordon hi leswi aka swo van'wanyana va ri tinqingweni 015 enqingweni mirini a hi tweni mi yi vonisa kwini ku na mhaka leyi hleka ekhensini mpokeni 3262 hi pfuki sister my sister i famba njhani friday mantiva he ni nga tivi njhani mina mapapila ma xitopani yellow pages yellow pages ya ka n'wina ma na lera rin'wana ra liquidation likhwi hin'we likhwi I'm sure loko va mi vitana hala ka me ka Gon'on'o leswaku va mu huwelela va ku Mhani Liquidation ayen abambeni masanjani vana masonja vana masonja va tate yindlu leyi ta xiyandhani va ntsoni va ku va fambela bilizimo ka matsotsosela va nga ni loko va ku va n'wamabindzu a ya vula mhaka ya masonja no va ndzeni va ka se ni pfule enterprise chavelela enterprises minu sweswo mhani va humelelini chavelela enterprise mobani works awo lena swi la hi pfula balo xin'wana ni vone na pay off line ya ko the biggest worms in Southern Africa both kwitile atikelo swona mhani mina ni kula maka ni trendela ni hey i timhaka tele tile boulders mall hey ti trending man loko mati matsongo va ku managerita leri papile loko mati matsongo ku va na vandla rin'wana ri nga nghenelela na rona swi twa ku haleni mhaka ya tika hi timhaka ta mambalelo va ku a ni vete a nga ambalanga decent ene ka hi ku ya yena i culture ya yena i to ambali decent n'we mi swi vonisa ku yini maseve mina na mhe loko no va ni mbale xibelani a ni ku hala nga ta ni humesa ku ve ri ni mbalanga decent hi ku ya hi yena a ni ri hi mina maseve hi ku ya hi yena u mbale kahle hi ku i culture ya yena mara hi ku ya hi mina sweswi ku vulavula mina wa Gon'on'o ni twi nga mbalanga kahle hi mhaka ku ni twi nga ku swi hisa mhawu loko a no famba na vana va mina va nga ta swi twisisa loko va vona hi ndlela liya ma ku xikhindinyana ma swi twisisanyana a hi swi tolovelanga mina kumbexana hi ku hi ti-culture ta hina ta hambana mina hi Xitsonga xa mina xa ku hlonipha a swi batangi okay all right tati Sam tati Sam mativu yini ka boti ka a vula ku loko mi hindza mi ya ka swa good friday mi hindza na hina mi hi tsemekela nhlana ka hambi yi ni ta kuma jambu se na ku hala joni n'we n'we fanele ku tsemekela mina ka ya me yi hele khale n'hweti n'hweti sweswi wa mi chayinulekini i ndlela yo ala leyo na nambara ni nga mi nyika mi nga ba ten kodwa phela hi nga holovisi hi valala n'wina loko mi lava ku hi holovisa hi valala vula xisasi mina n'we phela hina xivongo xin'we ri va vese sasa va humi a va humi valala va mina hi so humani sesi okay wo hetelelo mingiseni nhlekani hello okay i lava ku hayi na hi swi koti sweswo hi tani swa Kaizer Chiefs swi landzele swilo swa straight all right nhlekani ayo minjhani ka baba
Epfukile njhani? Hi pfukile Matiwa. N'wana wa Fred la ka Mavalani, mpfukeni futhi na yena. Hi pfukile Matiwa, n'wana wa Fred. Sure. Matiwa munhu za ku n'wana n'wa. I vele ba i dumisa vatswari. Khensani mpfukeni kwala nyongeni. I pfukini ngovo. Mpfukeni. Na ibona le kuba papa la mbarise Xana ne. Mara ni nga twa ka trenda ngopfu ikuba management ya ndhawu leya va kha va pfushiwa ku ri a va suspend misalo ya. Eku anga ndlangi kahle. Se van'wana va kha va n'wi biyela ku ri noma munhu wa endla mistake and then if a endla a public apology. Apologize ka papa la ndani vutomi bya mahlweni. After that ni xi endla ku xi trenda futhi i ku papa la endla ku veri va lava mali. Va la kusuwa misalo ya kwa ka va lola kahle na vona. Lava abambale timhaka to ya. Le ya le nga be trenda ngopfu ya le. Mina a ni lava ku nghena mara ni vula ku ri yi kambirhi na munhu a yi na munhu exikarhi ma vona. Kana sa amsuvula nchumu mirini yi na munhu a yi na munhu swi khanselanini negative na positive swi vile swi ku loko munhu a endle xihoxo wa rivaleliwa. And then liya ku ri loko munhu a endleliwe xihoxo i fane hakeriwa a yona. Maybe n'wina loko mi swi langutini loko ku ri a ku nga va na ku trenda na vanhu lava nga nghenelela va ngo hi vona vayimeri va ndhavuko va nga ya kwale Boulders Mall a ta va a komberini ku rivaleriwa a ta va vona xihoxo ka leswi nga swi endla. No a nga ta swi vona. No attitude ya yena mi yi vonile a nga ta kombela bava hambi video liya loko a nga trendanga video liya a nga ta kombela xihoxo xexo a nga ta kombela ku rivaleriwa. Ya kahle va ta va tekena balo wa ximbalo va ngo hoxa butini bava lava vana va komba na mona n'wana mali. Na ku na sweswi nga endleka loko leswi nga humelela swi nga humelelanga leswi nga humelerisa swi nga endleka a ta va nga voni na sweswo kumbe langa ko a nga ti voni nandzu. Yena ya culture yena Khensani yi kha nga mbali swona leswi yako ni nga mbali phela naswona ma va teka ku ri van'wanyana hi fingelela mkumba van'wana mbala xibelani. Ya ni nga nghena molweni mbala xibelani ku na munhu a nga ta yinana ni nga nghena molweni mbala mkumba ni nga mara ni vula ku ri hi ku ya hi vona that guy was half neck. Na yo njoba manghena bavo mimba yi kha yi hala na hala va ku yo n'wananga va be xinghezi va famba. Hlayisekani wa xo mina. Hi khensa xinghezi ani. That guy was? Hi khensa xinghezi Matiwa. A nga mbali ku hetiseka. Hi khensa n'wana mali. Xilungu lexiya mara swi na makamba na ku hela ka vhiki lokunene. N'wina hlayisekani. Hi khensile va ba xilungu xa maloyala lava va kahle lava. Alright, afam spanono hi tshemba wena yi landzele ku hi vuya nguwe DJ Tira fambisana nomqebo Zico the Juicy na Prince Benz aka risimu ra kona.